na po king Webes ning kadwampulot adwa ng Domingo ning karaniwan na panahon. Ang timurin po pag masusyan tayong kapiesta ng San Gregorio, metong at Papa at Doktor ning Santa Iglesia. Idawon tayo ting Santa Misa bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Iyabe tala ka rin panalangin tamo, ning hanggang doktor, nurses at ding sablang frontliners mabilog ayato, alilingap at magmalasakit ke katamo. Antimurin ding hanggang masakit at miapektuan na kaniting pandemya, ing kumayap na lasanang malalagwa. Para king special intention ng Sister Yoli Pineda, kambeda rin kayang pamilya, king pami parangal king Birhen ning La Consolacion, para king kasyam ng aldo novena misa. Magdawon ka pasalamatan kambeda rin karelang pamilya, para king Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, Rico and Lou Kalilong. Nag-sponsors tamo po king katluan ng aldo ning misa novena para kang apong San Nicolas Tolentino. The family of the late Jose and Consuelo Vitog, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabu and family, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil and family, Anita Marquez and family, Mrs. Afric Yap and family, Mr. and Mrs. Bot and M. Paule and family, Mr. and Mrs. Dong Lingad and family, Mr. Jeric and Regine Hebusion and family, Mr. and Mrs. Jesus and Shirley Vitog and family, Nympha Miguel and family, para king kapasalamatan dari, Ray and Irene Alvis and family, Fe Layog, MedSafe Pharmacy, para king birthday blessings dari, Alvenia Rojas, Paul Cunanan, Brian Martin Lerit, David D. Sazon, kayang 60th birthday, Mary Rialdine Jane Morales. Para king special intention, kambeda rin karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Mylene P. Kayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Mauro Vitog, Mr. and Mrs. Patricio Fareñas Jr., Among Rustico Cuevas, Len Valencia, Bienvenido S. Ducot Jr., paking kayang successful operation, Mr. and Mrs. Darwin Kapati, Alana Fernanda Layog, Ralph Lawrence Layog, paraking successful operation dari Bienvenido Ducot Jr. at Miles Asuncion. Para king malagwang kapaldanan dari, Danilo Lingad, Agustin Nelson Vitog, Leonora Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Apolinario and Amor Gregorio, Elizabeth Guerrero, Amado, Purita Bolante, Risbert Jan Gosum, Carlos Filio, Linda Di Malanta, Patricio Fareñas Jr., Bienvenido Ducot Jr. at Carlos Malyari. Ganakantala naman rin kaluguran taong mayango na biye, lalong-lalo na di Jeronimo Maghupoy, Joseph Bautista, Antonina Alvarez, Belen Miguel, Emigdio Lingad, Joseph Santiago, Christian Efren Manlapas, Jackie Den Ramos, Abigail Uban, Agustin Sita, Catherine Esquilio, Benjamin Malit, Jesus Morales Sr., Emerenciana Volfango, Among Herwin Bulaon, Archbishop Oscar Cruz, Among Francisco Lansang, Among Larry Sarmiento, Galiciano and Amanda Fabros, Paul Aldrin Jimenez, Carmen Kiboloy, Noli and Ofelia Paule, Mamerto Sales Sr., Jose and Petronilla de Guzman, at ding maldang kaladwa king purgatorio. King Reina
Kilagyan ni Pam, paning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid siyang tala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang ginawang mawala kang San Gregorio, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang tikyan na bakas ng Pentekase ming San Gregorio, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang binantabi king pamangawana, king kalendaryo at karing bandala dalit San Gregorio, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hindi sa may payang totoo, pakaduluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang hangga. Amen. Madalangin tamo. Kay paming mayupaya, ang tabayanan me, kay kang balayan, king ganaka, at pamahalan mo king metong alugod. Kapamilatan ding panalangin ng San Gregorio, ipagkalumasay ang kabiasnan, karing inawos mong manimuna king kekang Santa Iglesia, king panyulong ning kekang balayan, king kabanalan, maging alanganga na rasan ng tula ning kekang pastul. Idiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ako sukat pipirait na ning ninuman ing sarili na, nung atin ke kayong mimisip king biyasaya, agpang king pamanlalawe ning yatong iti, sukat yang magpakamangmang, bayang maging tune biyasa. Uling ing kabias na ning yatong iti, kamangmangan mo, arapanan ning Diyos. Uling sasabyanan ning kasulatan, darakpanala ning Diyos, ding biyasa king sarili ng katoswan, at ingaliwang kasulatan, sasabyana, balo na ning Ginoo, ingalang kabaldugan, ing pamisip daring biyasa, uliniti, sukat ipagmaragul, ning ninuman, ing arapat na ning tao. Uling ing sablang bagay ke kayungan, Pablo, Apolos, at Pedro, iting yato, ing be at ing kamatayan. Ing kasalukuyan na panahon at aing paintiungol, iting sablake kayungan, at kayo kang Kristo kayo, at Kristo naman, king Diyosya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo bandine ning yato, at ing sablang atyu king yato. Ing Ginoo bandine ing yato, at ing sablang atyo king yato. Ing sabla bandina ning Ginoo, pati na ing sablang atyo king yato. Bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manok nangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigut ne talakad, libutad ning dayat malat. Ing Ginoo bandine ing yato, at ing sablang atyo king yato. Nino ing makikatuliran, mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid, lungob king banal ng templo. Iya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emagna sa aking dewakan, at emagsalitang kalaraman, laban kenuman. Ing Ginoo bandine ing yato, at ing sablang atyo king yato. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan la ugali ring taong magdulap king Ginoo, ding lalapit king Diyos ng akob.
Inginu bandine ing yato, atin sablang atyo king yato, parangalantaya po ngeni ing maya pabalita. Hindi naman natili, kaya kayo. At keka antimorin. Pamipasya kay maya pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Makatalakad siya kanitang misa ni Jesus, king pangpang ning dagadagatan ning Gennesaret. Ating tao panikwanan dang milapit kaya, ban makiramdam king amano ning Dios. Ikit nung makasadsad king pangpang dingaduang bangka, sidsad dorete ring manasan, bandanisan do ring karelang lambat. Sinakaya Jesus king metong kareting bangka, itangkang Simon. At tinawad na kang Simon king ilawot ning bagya king pangpang. Linuklokya Jesus king bangka at tiruno ring dakalataw. Kaya rin ang megsalita nga na kang Simon. Ilawot me pang bagya ing bangka king malalam at ibaldugyo ring kay kayong lambat bakong makarakap asan. Maestro, nga na may kibat, Simon, kabukas na king babaldug lambat, dapat eke may karakap na anuman. Makanyan man nung itayang utos mo, ibaldug kula ring lambat. Bildog dala ring lambat, misnano karakal ding arakap dang asan. At halos masirala rin karelang lambat. Inya, sininyalan dala rin kaya bera karingalawang bangka, ban lumapit at sumawop karela. Linapit la at seke dala ringasan karingadwarang bangka. Halos mititsab la ring bangka king pangakatmura. Inyang ikit ng Simon iting mepalyari, siniklawod siya arapan ng Jesus. Dumayo ka kanako, Ginoo, uling tao kong palpikasala. Si Simon, ading kayabe na, may nga pamulalala king keraklanda ring asan, akarelang arakap. Makanyan la namang may nga pamulala, risansya, kuwatuan, ay anak ng Zebedeo, at kayabe ng Simon. Nga ng Jesus kang Simon, katatakot, manibat ngeni, maging magliligo ka, karing tao. Ginuyod dala king mamala ring bangkara, likwan ting sabla-sabla, at tinukila kang Jesus. Mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nga naning salitang English, there is something awkward. There is something awkward. Kining sitwasyon na dimdami yung may basa. Bagi, makayak-ma, nga nawari, something awkward. Bakit?
Isip-isipan mo, kay Ebanghelyo may basa, metong iyang karpintero, iturune ing manasan. Professional carpenter, iturune king pamanasan, ing professional a fisherman. Something awkward, no? Makakma, nung sanang inutos ni Pedro para gamitan ng mantilyo at saka na ituro, okay pa. Pero a professional carpenter, iturune ing professional a fisherman, king pamanasan. Something awkward, something makayakma. No? At milyari ni inyang dining tao Henesaret. Dining tao Henesaret is a combination of Jews, ampong non-Jews, no? Hujula, ampong pagano, ding makatuknang kitang lugalayta, king Henesaret, no? At makapagmulala mo naman, dining kay batiba na pamong aranasan ni Jesus, ing rejection king mismong balen na king Nazaret. Ganimires si king lugalay ni. At ting tao ka rin, pilupungan de. Talagang pilupungan de. Anyapin, may pilitan niyang mandambang ka. Uling king pangpang na ning dagat-dagatan, haros king kakalapid asusubong tane, king dagat ti Jesus. So nang gawa ng Jesus, indam na ining meto nga bangka, may paintago niya pining bangka ng pamintuan da ka. Ito bang maamu kay ngene pamintuan, no? Maamu ka. Marine yawari, marine. Inintindi na Jesus, suling dakalang taong may karamdam kang Jesus, no? Sombre nang basabihan, bala mo, in tao ngay ni marangalya, paniwalan dering sabla, Ot mo kay pagbigyan, makarina naman. So, pagbigyan just for the sake of pagbigyan no? Maamo kay ngala. O iting milyare. Metong yung maragula, milagro. No? Ing karelang lambat, kinat muya, sobra-sobra. Dadwang bangka, api isahop da, may bugla pang lumbog. Yung akit ng Pedro yan, nga ng Pedro, dumayo ka kanako Ginoo. Metong kong makasalanan. Ing panlalawin ng Pedro kang Jesus, bala mo yung metong yang propeta, metong yang sampading menibatan king Diyos, uli nga lang makagawang king antikaniting bagi, nung ngaya menibatan king Diyos. Anyapin, inyang akit dayan, ding aliwapang tao nga tsukarin, may nga pamulalala. May nga pamulalala. At lalo ring tinggap Jesus. Bistaman kitang pinanditayta, lubusan kakilala. Ing balura mo yung taong ini, no? Maka-Diyos siya. Ing taong ini, banal ya. Uling, ding amano na, may pamintuan la. At ining milyari ngayon makapagmulala, dakalang may patuki kang Jesus. Pati na ding menuna ng alagad. At kay ba't na nung sinabi na kang Pedro, katatakot, gawan da kang manasan karing tao. Again, ginamit ni ing salitang manasan karing tao. Manasan karing tao. Metong yang karpintero, tuturo na yung manasan, ing metong professional a fisherman. Professional amanasan. Balayo Jesus, napin kitang mo munang amano, no? Kitang mo munang pamamasa nung dimdamyeng mamasamas. Tinyang kasebian kening nining nining tayo may wala yata. Ay ni. Ulingin kabyes na nangyatong iti, kamangmangan mo arapan ng Diyos. Uling sasabihan ng kasulatan, darakpan na lang ng Diyos,
ding biyasa king sarili rang katoswan at ingaliwang kasulatan sa sabiana, balo na ning Diyos, ingalang kabaldugan, ing pamisip, daring biyasa. No? Balam mo sasabihan na Kenny, no? Wow, biyasa ka. Anakawari kang Pedro, biyasa ka. Magaling ka, uling metong kang fisherman. Pero king kaya kang gelingan, nala kang akarapat, potan talagang alangasan. Kabukas kang manasan, ala kang ikwa. Dapat kapamilatan ng amano ko. Nung magtiwala ka, manikwa kang dakal. Nung magtiwala ka, manikwa kang dakal. Ulingin kabias naning yatong iti, kamangmangan niya, arapan na ning Diyos. Magtiwala ka, nga nawari, magtiwala ka king Diyos. Mo pagmamaraguling kabiasnan mo kete king yato. Ing kabiasnan kete king yato, ating hangganan. Ating hangganan. Nano yaman ning bagay kete king yato, ating hangganan. Ating kabiasnan na ning yatong iti, kamangmangan niya mo king Diyos. The wisdom of this world is foolishness in the eyes of God. No? The wisdom of this world is foolishness in the eyes of God. Kaya piling po rin ang sabihan, mo pagmamaragul, inggelingan mo, manalig ka na ako. Magtiwala ka na ako. Baliyo ining pandemic ini, yay pinyaning po rin ang metong yung mensahe kay katamo, tungkol mismo kaniting ebanghelyo. Kinggelingan na ning tao. Miraras ne makapaglakbaya karingalawang king bulan, no? Makagawayang mihayaliwang makapagmulalang mo isip-isipan na malyari, no? Baruan mo nga ne karayong lugal. Pwede may pagsabihan arapan mo, kapamilatan na ning video call, something like that, no? Ing performance na ning computer, makapagmulala, no? Pero nang milyari, ngining pandemic, 6 ng bulan o 7 ng bulan magkakasakit, alayang akarapat ing tao. Alayang akarapat ing siyensya, ing teknolohiya, ing sablang kabiasnan ketiking yato, ing medisina, alayang akarapat, bandina ning solusyon, ining problema ngayon, kasalukuyan, katamong araranasan. Segarana ning Diyos, singkelingan ning tao, at o yan ning milyari, alatamong akarapat. Although ining pandemic ay nitandanan niyo, menibat king Diyos, dapat na mismo ning tao. At kining dapat na ning tao, magaling yang ginawang laso ning tao, alayang balonggawan, bandina ng kalutasan, ining problemang inintroduce na ning tao. Man simply felt helpless in this pandemic. No? We found our limitation. Ikitaming limitasyon tamo. At nanong malilyari, misusumangid, mamawusla king Ginoo. Misusumangid, mamawusla king Ginoo. Uling alanong akarapat. No? Alanong akarapat. Pakitang minsan, ining kekatang presidente, no? O biglang-bigla, mamawus siya king hapong Ginoo. Kabang alam mang paniwala na Diyos, no? Insultuan niya pa yung Diyos tamo. Yung Diyos tamo ka nung mulalaya. O ba't pa yung tulutan na yung mati at magduseng kayang anak nung tutuyapin. No? Pininsulto na yung makatakot-takot. Ngayon awsane yung Diyos tamong yan. Kasi may sagaran yung gelingan ng tao. Manalig tamo kingapong Ginoo. Baliyo, ining nga pong Ginoo ngayon may aliwaya paralan. Sometimes, He writes a straight line in crooked ways. Nga napin. He writes a straight line in crooked ways. Baliyo niyang lumal ko seminaryo. Ala na akong planong magbalik seminaryo. No? Ala na akong plano kanita.
uling makaset na kaming mag-aral ko, kumakong law, yung pangarap na ro kong tatang ko, kaya pining maging abogado ko, ipamingwa ko kanuring pakakalulo. O siguro nung milyarit, maging abogado ko, ay malwa na akong mete, huling din kalaban mo, patsyereng, pakakalulo, ilaring pigsilbihan mo, mga ragulang taong makamate, dakal-dakal din kalaban mo. Yeah, siguro this time, mete na ako nung milyarit. Ano. Actually, inya mag-examine ko San Carlos, penusigan kaya mo rugo, iyapo seto, uling marine ko kaya, family friend miya, king ako balo, nirekomenda na ako, king San Carlos, no? At inyang mag-test ko ka rin, wala akong mampakialam kitang pa mag-test me, uling mo king ako mag-test, o kabira-bra may tanggap ko. Kanyapin may gulo ko buntok, ako balong ng gawang ko. No? Ako makasadya, kita ng panyang kitang niyang, datang itang panahon na ito. So yung sinabi ko na aking sarili ko, no? Gino, inawas mo kong pasibayo. Nung nanumaning pake, may ako balo. Pero, panusiganda ka. Panusiganda ka. So, linam kong pasibayo king seminaryo. At, o hinipining milyare. Balo yung may graduate kong philosophy. First, advocacy kaya kaming pag-aralan. Philosophy pong theology. May graduate kong philosophy. Tuki-tuki ko mo king Agus na ning pamagpari. Ala pang seryoso, no? Ang kanyang misa na yaldo, inyang fourth year theology na ako, no? Mag-graduate na ako king theology at mag-umpis. Itang ordination kong diaconate, magadwa kulob. Magadwa kulob. Magadwa kulob. Pero huling, okay? Penusigan kaya pang muri ng apang gino. Hanggang yaning miras ko, yaning penanditayte. Panusigan kaya mo ing apong gino. So, dakalya paralan ng apong gino. Ing mawulaga, panusigan miya mo. Dakala ka nga intindihan king awas na keka. Maintindihan, like Peter. No? Peter nga na, dumayo ka kanako, gino. Ha? Dumayo ka kanako. Huling, metong kong makasalanan. Ha? Tinggap na ito, Pedro. Dumayo. Eko karapat dapat keka. Eko karapat dapat. Itang depatan ng Jesus ay Pedro nga ito, itang pakibat ng Pedro, with all humility, tinggap na yung kayang unworthiness na nung sinabi ng Jesus kaya, katata ko, do not be afraid. I will make you fisher of men. I will make you fisher of men. Gawanda kang manasan karing tao. Gawanda kang manasan karing tao. And the rest is history. Nung kanako, the rest is history. Tuna, maging pari ko. Nung nano ko maklase pa nga pari, ihapinining ing pakibat ko kaya. Pedro, the rest is history. Balo tami maging kwento ng Pedro. Menusigya mo kingapong gino. Dakaling bagay-bagay, tamo intindihan ketiking yato. Dakal, tamo intindihan. It's a mystery. And it will remain a mystery. Hanggang po tang ato pantayeng gino. No? Potang miras tamo king kayaryana. Karin maging masalangan. Ingeganaganang misteryong mga rapat king beta mo. Dakal-dakal karing mga palyari, etamo balong ipaliwanag, etamo balong isplika, etamo balo, etamo intindihan. But there is only one thing that is necessary. Trust in the Lord. Just trust in Him. Yang balake ka. Ihimo balo, may dagisot ing panawon king biya mo. May dagisot ing panawon king biya mo. Lebasan mo itang mga sakit king biya. Alampasan mo. Potang balikan mo, isipan mo kayong sarili mo, makananong milyarin makanano kung alampasan. Makanano kung may paras ang ganyaning panahon na iti, no? Ko'y sipisipan king biye ko, pangarap man,
ing milyari ka na ako, ngining panahon na iti. No? Nya metong membro ng sabihan. Nung nanong maning milyari ka, lalong-lalo na nung masanting ing meging kawubulyana ning milyari ka, alang aliwang pakibat no na itang iti, yung kaburihan ng ginukeka. Inabayana ka, inantabayana na ka, anyamiras ka, kening kabilyan mo nga iti. Uling ika mismo, mo ay intindihan, nung makanano kang miras kening punto na ngayon ning biye mo, ning tagumpe mo, ning tula mo, mo ay intindihan. So it means only one thing. Ingega na ganang yan milyari, king grasya na, di nga pong Ginoo. Bakit? Uling penusigan me. Then, the other way around. O ba't may nga pahamak ka? O't may nga sira-sira yung biye mo? Potang sanakan mong balikan? O't may nga sira-sira yung biye ko? Kasantingin na pormero ng, o't may nga pakanyan ko? Then you will realize, king biye mo, may penusigan ng nga pong Ginoo. Yung penusigan mong masyado, yapin ng sarili mo. Penusigan mong masyado, yapin ng sarili mo. Anya, o yan ang milyari kaya kapahamakan. Kapahamakan. May pahamak ka, uli na mismo ng kagagawan mo. Kaming tiwala, king hapong Ginoo. May tiwala kang masyado, king sarili mo. At o yan, ang milyari kaya may alayang kabaldugan, ing biya mo, may sayang yangin ing biya mo, ake kang sisisyan. No? Ake kang sisisyan. So, two things. Manali ka kingapong Ginoo, manaya ka mo, manaya ka. At ikang masanti nga paintungulan. Patse ka menalig kingapong Ginoo. Penaligan mo ing sarili mo. Hanggang mo potang ipagising ka, king dakala kapahamakan, amilyari ka. So, ngayon aldo nga iti, ining karanasan na ngayon ng Pedro, kang Jesus, kaya mo metong inspirasyon. Kaya mo metong inspirasyon. Nune, metong yung imbitasyon. It is not only an inspiration, but it is an invitation for each and every one of us. Pakibatan tayo ang Ginoo. Kingahus na kikatam. Manaligda mo. Totoo masakit. Masakit, makibat kingapong Ginoo, masakit. Pero patsepe, kibatan me, ing magiging kararasan mo, it is beyond your imagination. Itang maging bunga na ng pamanusig mo kayo, it is beyond your own imagination. Makapagmulala, ing malyaring bage-bage, muwasatasahan, king biya mo. Magtiwala ka, Pedro, nga na, gawanda kang magliligo, kaning tao. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupay ang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. Ginang Yesus, iba't king magliligo, asan? Gawa mong magliligo, karing tao. Ring kang apostol, ban magdalang katimawan at kaligtasan para karing sablang tao. Ngaming manalangin, Ginoo, gawan mo keng manliligo, karing tao. Ginoo, gawan mo keng manliligo, karing tao. Para king Santa Iglesia, kalkulano sa ring tunay ng ulaga, agpang king bilang din kayang miyembro, ni agpang king makataong batayan, nune agpang king misyon at tinggap ng iba't king mipako at mipaligayan ng Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng manliligo, karing tao. Para karing sablang miyembro, ring Catholic organizations, kapilan man sana laliligo magdilidili, nune parati at mitmong kamalayan, akayabere ing Ginoo, apakat mo karing karelang lambat. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng manliligo, karing tao. Para karing sablang talataro, karing eskwelang katolika, makasadyala sanang lawen ng mangmang ning yato,
Bangketa maging matalino la arapaning Diyos. At pauliniti maging tunay lang manliligo karing tao, para king kaaryan ng Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng manliligo karing tao. Para kay katangan, abalo talas sana ring pamituki-tuki ring ulaga. Banong ing sabla-sabla at yuking kay katanggamat, itamo talang suyo na katang Kristo at talasuyo ning Diyos. Manakit kang Kristo karing sabla at kimbalang metong karing paratang tao, mitmong tula taya sanang suywan ni Kristo karelangan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng manliligo karing tao. Ipainaus mo ring kay kang anak, ban lumakad king sala ng Kristo. Ikabos mo kay king karulumduman, at papanatilyan mo kami king aslag ning kay kang katutuan. Itiyadon na king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin ko kapatid, man kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapaning Diyos, simpang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo'y tindawan karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatang ikasapla at ning mabilog ng banal na kapulungan. Ay paming biglalang kapamilatan iting sakripisyo, kakapos may ing metuyato, king kasalanan. Kabang darawon miya, king kapigaganakan kang San Gregorio, idala na kasana king alangang kang kaligtasan. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginaman natili, ake kayo. At kekaan timurin, Itasyo ring puso yo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati at naman ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Pigalume king Santa Iglesia ting piyestang parangal kang San Gregorio. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biya. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral. At babiyang mo kayang pamangalong anting pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kang bering sa blangkor ring anghel karin banwa. Darilat mo yung kayang ligaya, lain makibelang tuk ng babiya kapuriyan keka at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya.
Mitmuyeng banwa ating yato, king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyoning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloy, pay kan sibuli sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may ng Espiritu, mantimayang titipang ambon kadating ayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanditang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawan ng biyana, kimpamilas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat siya keka. Piraso net, binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kuna niya iti ikayong anat kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipuluwat nga na. Kuna niya iti kayo nga na at minong kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubliang mebe, Ikristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang yan ang kaganakan mo ipay, kamatan at pangasubli ng mebe ng anak mo, darawon miya, kaya kay ting tinapin ng biye, at yung kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalumatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Di po na kaming anting metong ng banali Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo ang makalagana kung mabilog ayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, din sa belang Obispo, Paria Diacono, at din sa belang susuyo yung banala kapulungan mo. Ganaka mula naman yung kapatid ming menunanang pepay-nawa kimpikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo rin sa blang mayang mo na biya kayong pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit kayong bilang hangga. Ban kamberin mo na Virgen Maria Doning Diyos. Kamberin ng San Jose ang esposo na. Kamberin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan. San Gregorio kay kaming pagmasosyan. At kambering sablang banal, may biya kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon. Apor yan ata palikayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Joseph, ang mayupayang tuto, kagam ng banalay Espiritu, kay kay sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kay pa karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Yung pamiti ka banwa, misamba ng lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, mi pamintuan ng loob mo, kay tisulipan ti banwa. Yung kakanan mi king aldo, ibiyam mo kay kami king aldong ini, panipatawad mo kay kami ding salami kay ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kay kami, yung kay paisawal kin tukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami ganikin sa belang marok, malugod mo pakalubing kapayapan king panawon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamadali paning kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasagpulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan mi, panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekeng kaharian ating kayo payan, ating ligaya manggaman king alananga. O ganyan Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Amo sana babaligdan kay kaming kasalanan, ngunit pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen.
Payapaning ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. at kekaan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiya mo kami ing kapayapan. Ni Kristo yung kodero ng Diyos, yung malalakoy kasalanan ng yaton, wala ring mayahos king apunaning kordero. Ginaya ko rapat dapat pabalahos keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamanangkap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang pagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiring pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasan bedong keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Kakaulan ko, basta man tutong may nako, dapat uli mo sisikan ko, dapat uli mo sisikan ko.
Manalangin tamo. Paipaming malugod, kaniting Eucharistia, ipagkalumeke kami, Kristo, ban maging kaya kaming mabiyeti nape. Samantalang pagmasusyan miya, ing piyesta ng San Gregorio, akwami sanang abalo, ing kaya kang katutuan, at asanay mi iti, king biyelulugod, karing kaparaming tao. Iriadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyantaya po ngeni ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mga ilangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patoknongan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan, ning ginuming Jesu-Kristo ang anak mo, ang mabibiye ang pumag-ari kambe mo. King kametongan ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mikeka, king kakulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka timurin. Bendisyonan na kayo na may payang ginong Diyos, ingig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, baging tapatasan ng tutupad, king awas na kay katamo, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O induning Virhen kekeng patulunan, ikang ninyetula, ampong kapayapan, king induming balan, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan. Ting baryos at purug, karing kabalenan, agad menatili, ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yawus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tutso